I ovako bi trebalo da se razgovara, ovako bi trebalo da izgleda razgovor u društvu, u državi. Dakle, upravo ovako bi trebalo civilizovano na ovaj način. Kada bismo dospeli do tog nivoa, to bi bilo rešenje. Ako bi neka grupa ljudi sačekala Nebojšu Krstića ispred njegovog ulaza i počela da ga gađa jajima, brutalno, a iako to nije nešto strašno, u smislu neće mu ni pući kičma, neće ni slomiti mu nogu, ali da ga gađaju jajima, da ga ponižavaju uz najužasnije moguće uzvike, ja bi molio Boga da se tu blizu nađe neka policija i da ona pohapsi te ljude, stavi ih u maricu i da ih privede u zaštitu njega kao građanina Srbije, ne kao čoveka koga ja poznajem ili čoveka koji ima neke specijalna prava da ne bude gađan, nego niko nema prava da bude gađan i da bude maltretiran, a da mi procenjujemo kako će N1 da kaže i da li zbog toga treba da ga ne branimo, da bi onda rekli, pogledajte kako ja hodam ruse kose, cure jaja i nismo reagovali, kako smo mi veličanstveni. Znači, sve to ima neku meru. Ta mera, ovdje mi pronalazimo meru. Gospodin Krstić govori o širem kontekstu. Znači, to je ta mera. Mi svi razmišljamo o tome koja je. Ja da sam vlast, ja bi zabranio N1. Ništa strašno, pa ja kažem, to je moje mišljenje. Jasno, pa zato što oni obavljaju najstrašnije delovanje na dušu naroda, na osetljivu kategorizaciju tih najmlađih u pobuni. Prave sistem koji nije slučajan. Nema informisanja, nego im propaganda od jutra do mraka. Isključivo jedan tip gostiju koji govore uvek istu priču. Prikazuju predsjednika Srbije kao psihopatu, kao nenormalnog čoveka, nas, kao najužasnije moralne gnusobe koji ga branimo. Bez obzira na naše razlike, za njih smo mi isto. Bez obzira na to da li se mi ovdje složili ili ne složili. Znači, takva televizija ne može da postoji zato što ne može da postoji ni čovjek koji krade jogurt, ne može da postoje ni čovjek koji buši gume ljudima na parkingu, pa ne može da postoji ni televizija koja radi to što radi, što je objašnjeno. A kako se to... Ali ne mislite da se onda svrstavate na onu stranu koja traži gašenje drugih medija? Sad ću odmah da kažem. Dobro. Znači, ako vi tražite gašanje antisemitizma, ne mogu da ljudi antisemiti kažu, pa dobro, vi sad tražite gašanje antisemitizma, pa mi hoćemo sada ga... Znači, postoji moment u kome samo jedna strana predstavlja nasilje, krivicu, a druga strana pokušava da izbegne nasilje. Ta strana koja pokuša da izbegne nasilje treba da pokuša da nađe načina kako da spreči nasilje. Pa je bolje sprečiti nasilje zabranom delovanja jednoj stranoj televiziji koja je s jedne strane ispostava CNN-a, a s druge strane ne pripada našim zakonima radiodifuznim, niti bilo kojim drugim, zar ne možemo da nađemo pravni način, ne da upadne unutra 14 maskiranih ljudi, nego da se uzme dozvola kao što se uzima i dozvola. Jer BK televizija je izgubila dozvolu koja je bila 100 puta plemenitija, humanija, normalnija. Nemojte me vraćati na ta vremena, jer ja sam radio 7 godina na toj televiziji i sentimentalno sam vezan za tu televiziju i upravo ste. Ljudi su prećutali gašenje BK i on je prećutao gašenje BK i mnogi drugi su prećutali. Zato što nije bilo reakcije. Pa zar zato što nema reakcije u Briselu i ne znam gde? Zar zato mi treba da popuštamo? Pa šta je uradio Donald Trump, predsjednik američke demokratske države, koji ima i dan danas one svoje ustavne amandmane o zaštiti prava govora? Šta je on uradio sa svojim protivnicima na televizijama koji su širili laži, stereotipno, propagandno, ne kao protivnici, već kao neprijatelji? Ali ima i prefiks najveća svetska supersila. Tako da, upoređivajući... Preko Viktora Orbana i mi imamo neku vezu sa tom lokomotivom zvanom Donald Trump i mi smo neki vagončić na tom vezu, a preko takođe Viktora Orbana mi imamo neku vezu i sa lokomotivom zvanom Vladimir Putin. Pa na obe strane naše vagonče nije baš previše udaljeno od lokomotive, sticajem okolnosti. Odmah smo uz Mađarsku, a ona nije na kraju. Tako da, šta je bilo, šta će biti, mi ne znam. Mi nismo proroci, ja samo to hoću da kažem. Možda ja grešim. Ali ja znam da možda grešim. Drugi ljudi često misle da ne greše. Oni misle da je popuštanje obavezno bolje od nepopuštanja. I to tako u vremenu do kada? Do momenta kad počnu da jure po hodnicima predsjednika da ga ubije. Je li to ta mera? Koja je mera da oni kažu? Pa ne postoji taj trenutak u kome će oni dati pravo državi da se brani. Ne postoji. Pa vidjeli smo ovih dana. Gospodine Krstiću, evo, kada